Ok, díomh card agus fáilte chuig an ceach deirid an seachtain seo, ba cógus fi denmh an ceann seo ine an darlás fi mí bealta, so níl ach seachtain eile fáge goin in ní é seo. So ionintach gur thric sibh an pointe seo, so leanaí ará dúach seachtain eile fáge agus an sin béisih séir don saora. So tá an text seo os for gór agus ben muid ag tuairt faoi. Tá cópta seo ar an OneNote agus tá an firm an sin dar nóí. Now curmain ceis seo just a seach ar an bhirm freisin. Ní leon pointe de sin is cum alum má scríbann sibh is féidir nó ní féidir. Má tá si bh fécinn ar an firm is féidir le bheith eáil. So tá sé ar fáil ar an mobile freisin agus ar an OneNote. Is just le bheith cinnte go bhfuil cóp de seo ar an firm agus ar an OneNote. Tuisc nach bhfuil an text seo tóga as na an leabhar nó na pop ar scrúda, so níl fáil a gcuibh ar an text seo ar lína. So tá sé ar fáil tríd an fís an seo rénos, má tá féidir le brú ar pás an is agus é leh. So sin ráte rachmuid tríd an text mar atá. So na ceisna. Cé a dagraigh an féile im lína. So tá an text seo Jackar agus Costa agus galam sin díobh. Ach tá an bonóla sin éasca go leor a aimsú. So cé dagraigh an féile im lína. So tá sé caint faoig féile agus ag caint faoin na daine tá tar éis é agru. Céir atá cóspéisialta faoin féile an bhliain seo. So céim fá go bhfuil sé anna spéisialta im lína in nionad na blianta eile a bhí sé ar siúl. Anam nig trí gníomhíocht féile atá lúte san ólas thuas. So trí rud a bheith ar siúl atá anamnatha. Ceirdíad na salárthaí speisialta do fáistí a lútear. So má tagan na fáistí chuig an féilre, ceirdí an rud speisialta nó ar le a bheits ar fáil acu. Agus an sin, cé leis an ngabhann na hagarthirí buíochas in alta car agus céin fá. So gabhann si buíochas agus tugann si gá cúis. So caiithfidh sin a bhíú dom. An sin brú ar send agus submission tá sibh réile dul. So, wir haben Bamberger Sandkerwe 2012. So, das Festival in diesem Jahr vom 15. bis 19. Juli in Bamberg stattfindet. Stattfinden schon ag tarlú. Stattfinden. So, tá an féile ag tarlú im líana in diesem Jahr an 2. und 9. Juli in Bamberg. Wir hoffen alle Besuchern, so tasúla gin gombeach gach Besucher, gach cuairteoir, ein vergessliches, so sin duchhearmata, herrliches, sin spríúil nó sásúil, fest präsentieren zu können. So tasúla gin gur féidir linn gombeach muid ábalta, tasúla gin, wir hoffen, gombeach muid ábalta, können, bheith ábalta, cur ar fáil, féile atá duchhearmata agus sásúil de gach cuairteoir. Das im Sinne der Erfinder fröhlich abläuft. Now, im Sinne der Erfinder, sin an frás de mion na Commodori. So Sinne sin mion agus Erfinder sin Commodore i san óra. So fröhlich abläuft, go rithn sé sásúil I mion, nu de réir mion na Commodore. So na daine a bhunaigh é. Die Studenten der Kunsthochschule aus Bamberg. So na daltaí ollscoile don Hochschule. Now Hochschule sin an ordscoil. But céir an ordscoil? Well, sin an institute. So it's an tríú levéil. So sin an institute. So it's cosú leis an institute technoliachta. So san or seo it's na daltaí ollscoile, nu na daltaí nu na Mick in our rear, because tá si creic leis an manscoil. Don Institute Aliena, so sin an Kunst Aliena, aus Bamberg, sind für das Fest verantwortlich. Tá siad an freigrach as an Fest am Féile im Lína. Fast das gesamte Festival wird live übertragen. So, bei gach rud, gesamte bei gach rud don Féile, live bio übertragen, Scholte. Bei sé Scholte live Lína nu curhamach an Telefis. Und in diesem Jahr zum ersten Mal agus im Lína don Cédor in High Definition
überall auf der Welt zu sehen gewesen. Bei sé le feicáil I HD don céad ó riamh agus é seolta amach bio don timppel an Down. So das Programm beginnt am Freitag um 18 Uhr. Tosien an Chlor an ine sé. Es gibt viel zu zeichnen, tá allein le feicáil. Now show Birnen. Sin Birnen sin is dói Birnen sin an tóirdan. So show tóirdan ní déine sin cíal. Sin just showna státe, show acts. So show pieces. So showna beag nu gear an tóirdan. Party zelta sin pobl kosra. Feuerwerke sin Tintan alienta. Zur Unterhaltung der Gäste spielt ein ordentliche Band. So sin Unterhaltung der Gäste sin ó heh tan gweilge an asnú bhaim me leisceil faoi seo. Folklore, the entertainment. So sin Shimseacht ná riar. So the Shimseacht na cuairteoir nó na híana bei an banna ceol áitiúla ag Shanam die schwarze Katze an Kat Dove. Und für Kinder gibt es auch viel zu tun. Agus de páistí freisintá lán le Jennifer. Basteln sin lábhceardaíochtaí. Gesichter anmalen, paintal eigene, Spiele sin cluichí. Jeder kleine Gast, gach beag, nur derm tá me fi AOI, AOI, so sin an fein gach, bekommen, fein gach beag, auch ein besonderes Geschenk, bruntene Specialte. Pfannkuchen mit Vanilleeis, Pankoga le Ukteroche Vanille und eine Tasse heiße Schokolade, agus Kuppon de Schokolade-Tee. Wir danken auch allen Einwohnern. Gaumus buiches gach dinne a Konien an seo, so na dini áitiúla, das na dini áitiúla, für ihre Toleranz, so sin as Queen Ollingt, und für das Schmucken ihrer Häuser, agus ó 8 masúcán a dhéanamh na tithe. So rinne siad chuir siad masúcán nó gléas siad na tithe suas. Wir freuen uns darauf, euch zu zeichnen. Tá muid ag sú le sibh eáil. Okay, so mar dúirt mé, tá sé casta go leor, ach tám tar éis gacrad a thuirtíomh atá ag tastal uamh. So inis is féidir libh dul isteach leis an bhform agus é sin a dhéanamh agus an sin béis sibh séirdan deir a seach na weim. So go éirí libh agus buinnig í sulta súp as an Samstag und Sonntag agus feicimiid